Motivation vibes in kusase uyumduduzo akaShabangu ngithi futhi angiphinde ngibingelele. Yazi namhlanje ngizothi ungavumeli ukuthi iphupho lakho litshontsheke. Ungavumeli ukuthi kube nomuntu ozofika akutshontshele iphupho lakho. Amaphupho ayatshontshwa ngendlela eziningi, abantu banama ideas, abantu banama dreams, abantu banezinto abafuna ukuzenza abantu ezinkulu kunalezi esihlala thina sizazi. Most of the time thina sazi izinto nje zokuthi kufanele mhlawumbe ufunde ube yinurse, ufunde ube udoctor, ufunda ube something nje life in which is good. There's nothing wrong ukuthi umuntu makafunde, which is very good, but futhi ngaphezulu kwalokho we've got dreams. You've got these ideas, crazy ideas. Into ngathi uma ngabe uyishare nomunye umuntu athi angiyiboni lento yenzeka. Omunye umuntu futhi azathi mhlawumbe kube impintshi yami bingeke yenziwe wena. Yazi le ifanele ukuthi mayenziwe ozibani. Yazi ozibani ayibona ka qualifyer. Uyabona ozibani futhi bona ba very powerful. Mhlawumbe kube beyenziwa ibona. Mhlawumbe nje for example ufuna ukuba ispeaker. You want to speak, you want to like utshela abantu something eyakhaya, whether you motivator or anything leyo ufuna ukuyenza, but aqhamuka umuntu avela athi iproblem yakho ukuthi ukhuluma slow. Yeah, that's your problem. Ukube bewukhuluma fast mfana, yabona lapha kufuneka abantu abakhuluma fast, kufuneka abantu lapha yabona nje abana that thing akwenze wena uzibone ungenayo that thing, akwenze wena uzibone ngempela futhi ukhuluma slow, ngempela uzibone nawe ukuthi mina vele I cannot do lento lena eyabantu abathile. Mhlawumbe ufuna ukukhuluma, mhlawumbe ufuna nje ukusebenza kwa radio or maybe kwa TV ube presenter. Umuntu avele nje athi problem yakho 1 2 3, mhlawumbe awunama looks for iTV, nawe uzubone ukuthi ya vele mina I won't qualify. Vele nawe mawuthabheka abantu abavela ku TV bonke bahle. Ngizothi mina ungavumeli kube nomuntu ozotshontsha iphupho lakho. Abantu abaningi today abazange bazenze izinto okufanele ukuthi mabazenze because bavumela abantu abathile babatshontshela amaphupho abo. Kwangesibo laba bantu abatshontsha amaphupho abo. Each and every time mangabe ucabanga ukwenza into enhle ezosiza wena iphinde isize nabanye abantu, most of the time omubi uyaye angenelele. Uyabona nje uNkulunkulu ufake izinto ezizimangalise ebantwini ezinkulu, but omubi wenza sure ukuthi umuntu akazi discover kokuqala ukuthi ubani. Maye sezidiscoverile, omubi wenza sure futhi ukuthi leyo nto leyo engaphakathi kuwena ufaka ifiye ukuthi ungayenzi, saba ukuyenza. Most of the people bagcine baze bawongena emathuneni besabile ukwenza izinto. Abanye baze bakhula baba badala, athi umuntu mayesemdala sekulate, athi what if kube, yabona, what if lento ngayenza early, what if. Ngizothi mina ake sisuse what if futhi abaningi babe nezinto. That's why ngithi mina crazy ideas, but abantu bathi what if abantu bayangihleka, what if I fail, what if abantu bengibuka njengomuntu ongathi usangene ekhanda, what if yabona nje labo what if abaningi, abantu abaningi today abazange ba-achieve izinto ababengazi achieve ezinkulu ngoba babe lokhu bethi what if. Ngizothi mina instead of lokuthi what if I fail, ngizothi mina akuzibuze nje ukuthi what if I succeed, because ngeke uze wazi ukuthi lento ofuna ukuyenza iyophumelela up until uyiqala uyenza. Yabona the minute uyiqala sewuyenza then usuzokwazi ukuthi lento le okay ihambe yangibeka la. And futhi once waqala into wayenza, I'm telling you, even if you fail, so uyazi ukuthi okay ngafaila lapha. Sekulula ukuthi uthi mawusuyiphinda uyiqala usulungisa lawa ama mistake lawana, but uma ngabe ukuthi ngeke uzoyiqala at all, then ke kubungozi lokho. Abantu abaningi namhlanje abayisilutho ngani bavumela amaphupho abo atshontsha. Once walivumela latshontsha iphupho lakho, ngizothi mina nakho kuzokulandela lizofa. And futhi maselfile lo ba destroyed, uyogcina uphila impilo mase sekunjalo uyophila, yes, ngoba uyobungakadlula emhlabeni, but uyophila impilo ene stress, uyophila impilo miserable, uyophila impilo yokuthi ukube what if ngayenza leyanto. Yazi impilo yami ngaba nje, yazi abantwana bami ngabe namhlanje abasokoli, yazi ngangiyoyishile egasi emhlabeni.
eyishukube manje sekulate manje ngeke ngisakhona and yonke leyo nto ikubangela stress because manje uqala nokubona abazenza izinto ezithile bakuphi wena uzange wasaba wena usalele ngemumva yonke lento ikubangela stress ikubangela ukugula umuntu kuthiwa ne depression uzokuthiwa umuntu ushawe stroke kuvela izifo eziningi abantu baze bahambe emhlabeni before time basheshe bafa abantu bebulawa nje stress sokuthi banalo umcabango yokuthi eshukube ngayenza lento but manje angizange ngiyenze usephila ngestress omunye avela ayinikele mochwa leni omunye ayinikele entweni eziseceleni ezizokwenza ukuthi ngempela zibulale zisuppress this dream zenze sure ukuthi iphupho lakho vele ngeke lize liphinde lize libe khona ngizothi mina ungavumeli iphupho lakho ukuthi makube khona olutshontshayo mabakusho khona vele bazowabona ama weaknesses akho bakutshela ukuthi weak la ngeke uzukhona ukuyenza leyo nto leyo ngizothi mina the more bethi weak la wena zitshela ukuthi lapha bathi ngiweak khona mina ngistrong la and lento ngizoyenza futhi izophumelela bonke abantu abaphumelela they were weak nabo somewhere but abazange bafuna ukumamela abantu abazange bafuna ukuthi basuppresswe yazi inkulumo zabantu ezithile yonke into negative abazange baze bayivumele not to say they were perfect nabo they were weak ezintweni eziningi but ba-overcome ngefaith ba-overcome ngokuyitshela ukuthi yazini mina ngizoyenza lento izophumelela and ngithi-ke mina once wakuvuma nawe waba nefaith nawe wathi ngizoyenza lento izophumelela I'm telling you that dream of yours iyoba ukuphila kuwena that dream of yours iyokwenza uphila impilo ekhululekile uyophila uhappy uyophila umuntu one-life uyophila mani umuntu ophayo uyophanyisha nanokupha abantu kuyoba lula nje ukuthi whatever umuntu athi ushoda ngayo uvela umnikeze kuyoba lula nokukhuluma amazwi anengqondo amazwi powerful amazwi akhayo ngoba manje wena vele wa-overcome konke lokhuyana wa-overcome ngani hayi ngoba you were perfect but wavele waba nefaith wavele waqosha ifiye wavele wathi mina lami iphupho ngeke ngivuma ukuthi makube nomuntu ongitshontshela lona lize life lize libe destroyed kodwa wena wathi elami iphupho lizophila yes it may take some time yes you'll face challenges vele kuyoba nama-challenges but ungawasaba ama-challenges siphila ngawo each and every day namanje njengoba siphila nje siphila ngama-challenges ilife iyi-risk yona ngokwayo nje uphuma nje emnyango uhamba emashop ye-mall kuyi-risk kwakhona lokho usengashayiswa imoto ufu usengadubuleka kulamalanga kuyadutshulwana usengadubuleka nje uyazini ilife iyi-risk so ungasabi ukuthatha ama-risk ungasaba ama-challenges already uphila ngama-challenges already uphila vele nge-risk ngizothi mina face your fears bhekana nalokho ufuna ukukwenza ngizothi mina have faith ukuze uzokwazi ukuphila impilo ehappy igama lami ngomduduzi ngwakashabangu musu ukuphila ama what if namhlanje ngithi kuwena ake ukuthi ngiyayenza lento ake uthi nakanjani ngizophumelela motivation vibes ini ngiyayehla la so phinde futhi sigibele ngesinye isikhathi peace.